haki, hakika, hakika. Amini amini, ni mwenye haki, hakika, atatimiza.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ayakira cyahari. Ndagira tugende inama gutya. Yesu ashimwe. Ndagendera kuri gahunda ya bano bantu bambaye amajire. Tumugire ikibazo. Abanezerwa turanezerwa twese. Hallelujah. Ko murabona namwe wo babona yigiyeyo bigijeyo timutekereza ikindi bari mu kazi kabo bahuguriwe kandi no kugira ngo ibintu byose bigende neza. Ubwo nizere ko mutuze mumaze kubimenyera mwese ndiko ntekereza. Kugira ngo tuze gukora ibintu byiza. Amen. Umwuka w'Imana iyo ugeze mu muntu aza gukora ibintu bizima gusa. Hallelujah. Uko niko kuri. Iyo umwuka w'Imana uri muri wewe uza gukora ibintu bizima gusa. Nta hantu tosengera. Tibo kuboha umwuka abantu bazawo. Paulo na Sila ntibabashize mu nzu y'imbohe. Barafunga ingufuru nyinshi. Tibataramye. Hallelujah. Rero twebwe turabohoye. Ntawa tuboshe. Ariko hari amategeko. Cyambere agapfuka munwa tukamenya. Aho ngabo twara bimenyereye twese. Siko bimeze. Karame. Wende bagakuremo. Gukuramo agapfuka munwa hano niko kumwera itabi hano kuri rutari. Nico kimwe. Ukuramo agapfuka munwa nashaka kongeza itabi arimwe nico kimwe. Izo mwabyumvise. Nukuvuga ngo n'abantu bebanye bakuru live streaming rwose nta kibazo. Ukuramo agapfuka munwa hano nico kimwe no gufata ikirahuri cy'akanyanga n'itabi hano kamwa. Bakava muri BETH amasigara hamwe itabi n'akanyanga. Ubwo murabyumvise. Rero kugira ngo dutarame neza. Jewe hari amaso uyu munsi ntaza gutinya cyane. Sivyisho rya Yesu. Amen. Gusa munyemerere abayumbe sasa mwebwe. Munyemerere mukagira Imana. Mudasiga munyicishije. Soza dutambutsa abantu bake bashoboka. Kindi gikorwa ndabizi neza yuko harabadakunda bino. Timubizi se? Bamara baka exaggerate bakavuga ibitari byo bakaja kubesha ku media ati hariya muri betamiho nuko bimeze. Ndasaba ikorana buhanga rwose mwerekana ibintu byose. Mwumvise uko mbabwira mubyerekane muzamufotora umuntu uko yabyinye uja kubesha ahantu nakuriye bagazava ngo cura ntizibesha ntiyobesha pi iri kodi ibihaye yivugira yonyine myandi magama namwe ndababwiye ntiyagira umuntu umwe itabi hano kuri rutari turemezanyije Imana baheze umugisha. Rero tugiye kwinjira mu mwanya wo guhimbaza niyo tugiye kutangira neza. Wabihozagara warangiye ni ku cyumweru tuzonga kubona na shabihozaga ndazaga tuzonga tubone ku cyumweru eji tambuka hano twadukumuranye na Ejide none Ejide kingaraza nabonye nkingi yaragifite inyota nyinshi nkingi na sebe rari he bayano sha kiri kinamubonye mwitonde kiri kisasa kiri umwuka w'Imana utegeke igira hino ndahavanja he kandi ngiye kubizina yagisemba cy'Imana turi bakeye kya turarangiye kiri kinaza hano hatari imyanya gatongwe hano gatora ni hakiza none ahangaha reka ndebe iyi equipe nyine tuza kwigira bukungwe hano bukungwe hano
iriya mikrofone muyikure hariya basoda mukureho iriya mikrofone muyikureho uwambaye ga ayikureho cyangwa okay ubwo we ni hari nisho kwagarara hano nta kibazo we hagarara neza kirenge cyawe harapimye harabura umuntu umwe ejo duhamagara nde wundi mubi yarahari mubi ngwino hano okay sawa mubiri nagende hariya ninde wundi usigaye Olivier we ndakwamagara nyuma sha okay waje kera noneho iyi ni ekipe ya mbere uko bigenda nukunguko Aimable ngwino hano umwanya uhari sha Aimable ga ni metero y'igisirimba ndamwemera cyane noneho uko bimeze umuntu arayakubakinga undi azategereza yuko ndagira ngo siko abasoda abanza agenda agere yagiye igisigaye umuntu aho yicaye ahaguruke ujine ariko iruhande rwawe utega amaboko urabyemerewe dufite freedom amen agapfukamunwa kabe hafi yawe nturenge donc intebe nduishaganye ubi ruhande rw'intebe yawe mwemereye guhagurukaho muri nta kibazo gihari eji nga gitaramo kiyobora bari kuzaniye bari bayibise ndango yawe birashoboka baryaga bari bafite izabo ba mbeking kugira ngo wenda dufatikanye n'abicaye Bwana sifiwe amen Bwana sifiwe koroni sigaye tuba mutanezerwa muzamura amaboko haleluya twongere haleluya amen reka turirimba gakorasi gatoya hanyuma tubone kubyina tubyinira Imana kubera mu mahema yawe amahema yawe Mana ni meza we kundira kubera mu mahema yawe amahema yawe Mana ni meza kundira kubera mu mahema yawe Mana ni meza kundira Kundira
Hallelujah. Amina. Amen. Hari umukobwa uri hariya uno mukobwa uri hariya ku mubwire wa mukobwa ze hano oya mukobwa agiye gutamba hamwe nande nibande bakobwa hano bandi ba genda tuyinjiremo turebe oya ariye yeruvuye mu bitaro banza bitonde sinkwemerera nyuma y'igisirimba aho bibindi ninde mukobwa wundi riyera wihangane nyuma yo kira mama Jolie sawa okay ni bande bahungu bari basigaye hano bafite inyota bayosha vayo nawe mbonye ugiye gutirisha ubu nyine Mama pasteur banzu mwihorere wabibonye ibirenge byawe okay Mama pasteur baravuze uri tayari nguna dufatikanye kuzuza amategeko hano okay noneho hacuranga uzaza undeba nta kuririmba mugiye kuzinira Yesu so kwiza nuzoza umbona nkandavuga ngo rekera aho ngaho wa mwana ari he urarimba mukanya urarimbana na Nuriya na Bihozagara ndababwira indi muza kuririmba nawe ko ndayibuka Imana ifashe sinyibagirwe mubiri ese mubi warushe
Okay, sawa. Gari bakwitira umukunga. Amen. Tugiye kandi gasindasoma n'ijambo ry'Imana. Ariko gamwiyegerejwe mwese. Uko dutangire tuvuge ngo ntimwihayeka Yesu ntiyabahekaze. Ya minota twari gufata ya litiririji yagiye mu mwuka. Mwegere mwese Imana baheze umugisha. Amen. Pastor Emile karibu cyane wa barakiwa sana inshuti yanjye twaravuganye ejo ambwira ko aza guterana uyu munsi karibu cyane kabisa hanyuma nimuze byozega tugiye kuririmba indirimbo duturira Imana mwe muhumeka amanyamahoro warara nyamahoro ntabari yandi gitabo two guheza tukiciterera byararangiye karibu cyane rero tugiye kuririmba indirimbo duturira Imana. Haleluya. Turira Imana by'Imana yakukoreye kino cyumweru. Fata ituro ryawe ubwiye ngo Mana warakoze cyane. Nimba utaratanze cya 10 ugitange. Ituro ryo gushima Imana turira Imana. Hariya dufite iriya ni mobile money. Ni code ya mobile money y'urusengero rwa hano ukoresha mobile money gutura nihanga niriya utabiteguye akaba afite cash nabyo birashoboka hano hari ibiseke hari igihe umuntu azagira gucya ugafata ntiyaboneka aha usanga aho bimenye
twirinde kabutindi muzamugira gutya ibyo mwayibonye muturire Imana amen ariko ura basidirimba iyo ndirimbo Yes. 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 Turagasubiramo turidure iyi Yeriko itugora Bwana sifiwe Hallelujah. turidure Yeriko turishiramo Zawe ndale
turuhuke abandi haleluya materaniro none kuyayobora byagoranye ariko tugerageza tanga amashimwe karibu twumva amashimwe bashatse gushima Imana muranyihanganira si bisanzwe uyu munsi haleluya ariko ndizera yuko pako ndishe gahunda gusa y'abasoda tuzamurira Imana icyubahiro